Biz bugün Minecraft başlayalım. Oyuna жүрген ара уақыттың кіріп жатырмын. Оларды көп нәрсе бар. Алдын аяқтан жауап. 4 пшеница бар. Ой. Я пшеницу. Семена. 4 семена. Bunları Блин, брат, атымның не жазып жүрсем, қора салам, сол атымда кіргізем. Ой, шығып кетті. Болмаған сияқты. Қайдан шоқ. Стану. Ой, кошмарно. Кеттім достар. Аттарымды ұмытып кеттім. Жердің өзінде етемді қарған жер бар менде. Ағаш керек болады бізге. Тумбочкаларды сабыршыншынақ. Өзіме керек заттар дайындап алудым. Айны жататтым. Басым істің еткенде есікті аз көп жей салмай тұрмын ғой. Анатым шығып кетеді ғой. Латымды қою керек. Пшеница жейтін адамдар аттар дегендей. Пшеница жемешім әлей. Нет. Пшеница. Қайда көптің? Жол жейтін болсын. Таңғы астарына қойып берем. Ой, екен жер болдың ба? Şimdi çamur olacak. Tabii hemen yemeğini istiyorum sonra. Cedik ve poza koyun dağıtım. Daha göçtük koyarak. Kalsın dostlar, girişi atkan benim. Dostlarımız dostlar. Kamen tıklama komentarı var. Жетінші ағашым
Ağaçlar kop gerek. İşte ağaçın. Burası. Ağaçın önünde. Sabır bütçesi var yani o işte. Kovam yok şimdi. Burada taşla mesela. Taşla vuruyorlar. Sonda hemen izleniyor. Ağaçtan izleniyor. Ağaçlarımız birlikte ağacı koku var. Ya bizden ne biliyorsunuz? Zaten ben şok bulabilirim. Biz ne yapacağız? Kırklarımın ne bitip çıkıyor. Hadi. Ayaktan vurduk. Ayaktan çok. Ne kadar bak. Sonra sabır var. Nasıl kımıyorum? Oo, tutar sama tutar. Kardan. Anasındır ha.
Жо достар, мен видеом аяқталды. Сөйлемей кеттім.